kuma kiambiriria kia wa mjengo aria kwa tukire wira wa thirikari ni uroka Gichugu kiogo ni ngioka kuria wira na ngiona wira gukubara gwe na riu ni njugwa ngikenera kuruta wira wako kwa mjengo to nundethetie na ni nyonagira ciana gia kuria kiogo ni ndiracokia ngatho ni gukorwo tuma tukiona wira Maaritie njitagwa Jeni Kariuko kuma guku Gichugu na wira uyu no tutethetie muno ndanjaniririe na ukiambiriria na niyo ni kandigirwe kuona mjengo wa thirikari guku Gichugu so na ngiwe nafasi hiyo ya kugia wira guku twa urorogu twenda gwaka nyumba 110 haha na ungirora broko ciothe ithano ni ciambatirite na ni thiete wega muradi no tuwe percentage ya 15 o 15% kuma riria his excellency the president alaunchire muradi uyu na muradi uyu ni uteithitie andu a Gichugu mungirora site ino twina makiria andu 100 na andu acio othe 95% maumite area ino no tuvoe ngai na nigetha tutuike magutethekera thiini wa kaunti ino no meguku tutirari wira as youth turari twicanganyicite na maundu moru muno no tuguku tugakorwa yani ni turageria ona thwe tutirabuthira mihandarati